Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakaya naganak, di kay agsao, wano agaramin, kadagiti banag ang mamataod, iti panagpungtot, dagiti anakyo, kada kayo. Padakelen nyo kit di ida, iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anay ko, auntie! Nagtangken ti ulam! Ha? Ipulong ka ka ni tatang ko! Naguyong ka! Hoy, Lenlen! Agsubli ka! Lenlen! Balaagan kasi kami da. Maminsan pa'y nga damabuong at tatalaga baot-baotan ka! Ay napok, uray la naglamat ibinaot kang kanibireng. Lola! Ala, huston apok, huston. Nagsakit ti binaot ni auntie! Ala, bayaan mo na apok. Maduusang tubot laang day dyan agsyuman kada kayo. Awan pa'y ngamin ni tatang, Lola! Ipulong ko tayo siya babayin tun sumangpat ni tatang. Apok, uray kasano ti kinauyong ti may sa tao. Ipayan nyo latay ti respeto. Tadakas ti ubay nga awan pa nagraam na iti inaunangam iso. Awan tupay ti panagraam na. Naguyong. Awanan asik kada giti ubing nga kas kada kami. Malabayan nyo. Basta agsingsingpot kayo iti denada ka ni tatang niyo. Iti kasta, awan ti rason adusaan na kayo. Oray na singpot kami, Lola. Dusaan na kami lata. Nauyong ngamin. Gusto nga itong dumakalak. Balsak to. Tatang, Apay ka di anak? limitam ti iman ni Manang Mida. Apay, anya tinapasamak? Binaot namin ni Auntie Viring. Anya? Kasta ti inaramid na kanimida? Wen tatang. Ay, andi dya babay. Vereng! Vereng! Ayan mo! Vereng! Lenlen, ala, saan mo lang kuman ngayon pagpakaading? Amang ano kabilan na ni auntie? Bayam takabilan na. Naguyong mat ngamin. Anya ti inaramid mo kanimida? Awan mat. Apay ka di. Anay ko. Apay asinipat na. Katawan mat tidakas nga aramitak. Awan ka yan, ma'am. Anay ko, titakyag ko. Titanda na, ma'am. Mamisan pa'y nga dadangram kadagita anak ko. Bulbulwan ka. Mida, Lenlen, kasarita kayo itinasaya ata. Saan atila ipulpulong yu kinitatang yu? Tapno awan tiriri. Ta iti kanito nga agriri kami kat dangran na. Idarum ko ni tatang yu kat mabalod. Kayat yu, akas tati mapasamakan ko na, ha? Saan, auntie? Sika, Lenlen. Kayat mo apay balod ko ni tatang mo, ha? Saan, auntie? Pues, ikatam nga rod ti kinatangsit mo. Imub-ubingan ka tangsit. Naguyong kamot ngamin. Uray maparparigat kami iti trabaho. Kat kabilan na kami mat. Oh, kas iti dayta pa nagsasaom. Kinatangsit dayta. Saan ka na sumungbat, ading? Auntie, pasensya amon ni ading ko. Daytoy tidanggan nyo. Nasaya ata. No nasaya at kayo mat. Naawatan nyo, ha? Kitaan, kat nasingpot mo't ni auntie Viring. Iso adi mong tangtangsitan, ading, wan? Jackpot dyan, manang. Agin sisingpot lang. Kaputat tinungpan ni tatang. Impulong ko nga minti naramid na kan ka. Ala, di mon ulitin tikas jay, ading.
amangan no makabil na ni auntie. Kat agdarumat ni auntie, di mabaludan. At damat da, Lola. Kansan ang mabalod ni tatang? Dahil siya ang babae ti mabalod. Ngamin, rangranggasan na ta. Ay, Agaluwad day ta babae. Dumakkelak to lang. Parigatak mo't. ala, saan aading? Di ka agpanunot iti kasta. Dakas dayta ko na ni Lola. Ngamin, saan akayat ti Diyos ti tao ang nauyong kan natangsit? Kan saan akayat ti Diyos ti agibalas? Dayta ti laglagi pam, ading. Jun, nakaluto akon. Mangan kan. Sige nga ron. Mangan tayo tapno masapak ang mga panagtrabaho. Ala, umunatan, tapno saan ka amala daw. Maudin tundag iti ubing. Ilasinam nga ron ida iti sidada na. Wan, addan nakalasin. Nasayat no kasta. Among biring, kaya't ko naragsak tayo pamilya. Diyak kaya't nga daga apa. Isa o kaya't ko nga ipatug mo dagita anak ko. Kasi iti pa nang ipatug mo kanya. Ibilang mo idaan nagtao diti dara kan lasag mo. Kasta matar aramidak. Kasla anak ko idan. Numaong takman ida sagpaminsan. Gaputa makaaramid damit iti saan anasayaat. Kan gaputa imbilang ko idan nga anak. Kayat ko ida disiplinaan. Tapno agbalindaan na sayaat nga anak. Kasta ti kaya't ko, biring. Apay dagito'y iinawan. Ta saan pa'y mat na inawan. Mida! Lenlen! Apay, auntie! Saan kan nga agdamagpay? Umay ka adagos no ayaban ka! Wan, auntie! Ha? Asino ti patudo ninyong aginaw, ha? Kan ayan ni Lenlen? Adday ti silid, auntie! Lenlen! Umay ka tumulong ditoy! At da nangarudan dita ni Manang. Baunan nakpay laang. Talaga tangsit ka, ha? Aguray ka man! Talaga adi mo kaya't timabaon, ha? Ha? Di na ko sila panakas na tangsit nga ubing. Ko, hindi na pumutan. Kung katagtiima na. Anay ko! Anay ko! Sikat ipulong ko! Anay ko, nagot at iimak. Nan ano aya? Kinagat ni Lenlen nga anak mo. Anya? Apay ngamin? Agpatpatulong ak kadakwada, tado ter aramidak. Idi kwan, nasuron, kila at akinagat nat imak. Ayan ni Lenlen. Agay ayam dang agkapsat. Maditikas tang aramid ti ubing. Agkagat no baunan. Mas daawak nga rod takas ta tinaramid na. Iso adya kon babaunan. Mabit lang, tayo ng kasarita. Numaamwa kasi ka tinagbasol. Bautan ka. Oray damagam ka ni Manang Mida, tatang. Inasit kanak niyan ti Biring. Idi kwan, impungot nak. Anya? Pudno ti bagbagak tatang. Patyan nak kuma. Mida, umay ka man ditoy. Kaya't ko ang maamuan ti pudno na pasamak. Tatang, Saan ka di anakitam ti panangkagat ni Lenlen kanyak, Mida? uwan, auntie. Nakita ngam sikatiim mo na anang pungot kan kuana. Anya? Kasano ajak aramidan dayta? Guyab-guyaban nakmat. Tangsitan nakpay. Kan, jak pulos may baon. Jack amo na sino'y tatagul ulbot ka ta kayo. Iso atin nasayaat. Pag yan nagpala ang dagita anak ko iti balay dananang. Tadyak kayat tiriri. Lola, jak kayatan ti agsubli ija balay. Agawid kayo matla ang apok. Makalawas yu laang agyan ditoy. Ta iso tibilin ni tatang yo. Naguyong mati asawa na. Noan niya laditan ter aramidan na kada kami. Kasla kayat namatay kamin. Pudno timbaga ni ading ko, Lola. Jakmatan kaya ti agawid ijay. Ay, nagrikat matan ti kastoy. Dumakkalak to lang ah. Aramidak
tumat dagiti aramid na kanyak. Ay, saan atila mapampanunot mo, apo? Tadakas dayta. Dakas ti agibalas. Dayta ti diyo pampanunutan nga ramidan. Basta, Lola. Balsak to. Masyanak pa'y kanimanang ko no daduma. Gapo iti aramidan na. Makabarbar sakak pa'y kankwana. Bayan yun, apo. Kasaritak to na imbag ti amayo. Maipapan iti parikutyo kan ni Vireng. Sayang manang, saan ta nakaadal? Naka-high school tangak paiso. Ngam, saan tamat ana ilepas? Nagsayat ko man o danalpas ta. Tapno makaopisina tamat. Tinapatag ading. Nasaya at latamot tibiyag ta itidan na ti asawa ta. Agpada ta na singpat. Ken saan tamat ama ko na nga agrigrig at launay. Taadamot basit pa mataudan tayo. Winmat kit di Kumusta nga tamot tandaan ti Biring? Nagbalbaliw nga tan? No saan pa'y anak balbaliw? Talaga ang makaraman matan kanyak, manang. Ala, lipatan tan tinapalabas ading. Tawan maitid nga anasayaat. Nang runa no dakes anapalabas. Ni, asino nga tatay ta? Mabitla nga ding ha, inakitaan. Auntie, naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay mi? Uwan anak ko. Tamailimot na gito kakabsat yung kada kayo amanang da. Manang, asino ti sa nga ilim? Ni kadilinlin day jay. Wen auntie. Asino da kita? Da kami anak. Umay da kayo umat iliwan. Mida, anak. Amok sakit tinakam yung kanyak. Gapoy tinapalabas. Awan ti sakit tinakam ko kada kayo auntie. Madlaw ko kinilenlen sakit tinakam na. Iso akayat ko akasarita na imbag. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo atwa. Awanin kanyak deje auntie. Linipat kon. Agyaman anak. Kasaritak nga rod ni Lenlen. Taagkid dawak iti pamakawan na. Agyaman Lenlen. Tapinat gamtikid daw ko makisaritakan ka. Sa anak matakaskan ka iti kinadakas? Bigbigak ti amin a kinakuspag ko anak. Kat day tatikid dawak iti pamakawan. Amin ang nagkurkurangak. Kan nagbasbasulak kada kayo nga agkapsat. Pangaasim tapakawanan anak ko. Uray agpaadi panakan ka. Basta mapakawan naklaga. Saan akas tate kinadakas ko? Amin a tao kat agbasol. Kat may saak kadagita managbasol. Ngam pagbababawiyak dagita abasol ko anak ko. Mabayin ako na ikan ka. Kada kayong agkapsat. Ngam pinapuskol ko ti rupak. Tapno umayak agkid daw iti pamakawan nyo. Pangaasim tapakawanan na ko, Lenlen. Sila lagi pakadagiti panursuro day di Lola. Isong amok ti mamakawan iti taong agbababawi. Tauray siyak. Managbasulak mat, auntie. Isong agkidawak mat iti pamakawan kada kayo. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, anak ko. Tawan basol mo kanyak. Siyak tinagbasol kada kayo. Tasyak matlaang ti makagapo. No apay akas jay timpakita yo kanyak ini. Kat maragsakan hak. Tapinakawan na kon. Mabalin min ti agawin. Ni,
Apay nga agawid kayo adagos ngay, auntie. Agbakasyon kayo pay dito ayan mi ni Manang. Agiin niliw tayo pay kadagiti kakabsat ko. Sige, anak ko. Nuday tati ko nam. Sika, ti matungpal. Nakaragragsakak anak ko. Ta nakapagkikinaawatan kayong kadaan tiyo avering. Kastamat at talaga ti may parbang, tatang. Narigat ta agi mula iti sakit tinakam. Puno ta, Manang. Naamiris ko matdagiti nagkurkurangak. Agkid-kid dahwak iti pamakawan ti Diyos. Kalpasan na? Sa anak kit din ang mamakawan? Di pa ikat sa anak matan apakawanan ti Diyos? Iso arumbang laeng nga amo tayo ti mamakawan. Podno dayta anak ko. Kat naglagan ka nagragsakak, ta nakapagkikinaawatan kayon. Nalaglagan itanterik na titong kalmaysa. Sige, tatang. Auntie Bering. Manang Mida. Mapantayo mangan itirwar. Kan ipasyarda kayo, tapno naragragsak manan. O sige, mapantayo nga rudan. Nasaysaya at ti mamakawan ngam ti agibalas. Nalaglagan, kanaragsak tirik na, no makapag kikinaawatan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.